Antobeli ni baututira uturo boss bitari ne ya mero level 5 nyuma yabo nende kureto kuma mawa nera badingiro risasi bakiandamana muthanya wecho kuringana na daktari wa level 4 bara nende betete na mbere na baututiro hospitali ne une bara betete na mbere kuora para badingiro na nchuma bara bakirithane na polisi kaita kama andamano ya muswanda UO Finance Bill 2024. Dennis Mugendi ena ribotie. Nyuma ya Antobeli kathomba kugwatangura maandamano na ija kuregana na muswanda jo watho bwa mbesa mushine maua na kusibitali na nyambele before mushine maua daktari Kariuki aritwathia barabara akire gutungatira sibitali neje ni Antobeli antwarume 11 aria bairi bararingirisa cia kibala baikwa sibitali ne Meru Rifaro Mutindwa bairi bangirisa cia maguru umwe arigitwa na kurekerwa ungi aikwa Meru Rifaro aria nabo batano bangi barari na ngura cia kuringwa na nsuguma na kugura rwibonda bonda ntuku ya maandamano bathatu barigitwa na kurekerwa bairi baikwa Meru Rifaro na ungi umwe aithitwe njara na gutondokirwa Itianga kinyawe aikwa Meru Rifaro. Mnamo siku ya maandamano juzi tuliweza kupokea wagonjwa 11 ambao umri wao yule mdogo kabisa alikuwa miaka 17 na yule amekomaa alikuwa miaka 37. Kati ya hawa wagonjwa 11 tuliweza kupata majeraha ya risasi kati ya wagonjwa 5 na mgonjwa mmoja aliweza kupata majeraha wakati kile kifaa cha kutoa machozi kilipolipuka. Tukupata kifo chochote hapa hospitali ya Nyambene. Hatuna yule ambaye aliweza kuaga hapa. Nayo hospitali ni Methodist twithiritie ndaka inya bairi baringi mboroboro cia njara onge kauna ndagatero mbere Robins umete ngwe ni kyoi ndutagwe au modern ya kondia vikiviki tuko maandamano antope wanjiria vurugu twaingira ngwe ono tutari tuinga ngunda mwampane tathirire ndeka ithano ukinya upost ronde ndari ngori risasi na jareni asindi nyuma yatura na sendi ya mbere tamirire ko risasi umbere no tundari ngona sendi ya nyuma yaturira mbere tangwe bonda ndarathirwo mawa de shughuli na siako ndikurathirwo nda macokirwe na hospitali ndodo udumirwe kuendelea boya. One of them alikuwa na severe bleeding kabisa, but tuliweza kumresuscitate na wote wakastabiliziwa, and 3 of them lazima wangeenda theater na wakafanywa what is called definitive treatment. Wakaenda theater na wakatukasaidia kustop ile bleeding, and so far is like day 2 kutoka sasa wote wako sawa. So I want to say that as a hospital we are happy. Na kuniondera kagitene gaka bariungiritwe ni MC wa Bonge tandi MK kiogora tawe mutongirio baba ingi mbungeni ya kaunti ya Meru na Mithika Mwenda Mzalendo muteteri Kioto na mutongirio wa kiama kia Bagija na tungi baba barira mbesi cionthe cia gutungatura sibitari-ini kanda kinya sibitari mawa ntukena arua kureitha ndakaci yetu irira arathirwe tukwira kuraria maandamano mawa town kama baragwatira stray bullets bae biashara ni ciao kulingana na story raba umbira ura bararathirwe na mbire pole sana ke family ciao imiji sidiritiki kuruka irago nene akiribo bongo no ntuba pain kinya time iraba teri kwitwa ba hospitali na choke na ndiburi askari betu baraba na Meru na Kenya yonthe bona ndakasi ithiria maandamano jo ruira Kenya kinya babu aba oburuira te aba kuruira ndwaci yao maandamano jaitagwa against finance bill jarari jagutethia Kenya na jakuguna mwananchi wa kawaida teka bararo andu aciao kenda bwambiria kubaratha niulize our county commander wa polisi, our county commissioner pia waweza kuongea na polisi wako wakuwe na restraint whenever kuna demonstrations za peace za vijana hata kama ni wa university ama kama walikuwa na banda sababu ya finance bill. The use of force from police officers is unwarranted. Tikisa anabatu barita beta hospitali beta kurukira musie no kamwe baba kinya batari maandamanone lakini atu ebonde kinyetheri barari maandamanone ibarare right egwetia birabye biono ntu batari thirikari ye bonde baroka bakina turoke ni inda twete twatare thirikari twatare Ruto twatare MP twatare batu itwaromba kura lakini
antuba baeta batindika antubara bayuki onene nte kweregira onene bura batarairwa iwa kurita ngugigi no ntumanto yayo umanitie na kurea kuthikira antu MP baeta bakanenkerwa milioni 2 banenkerwa milioni 2 baeta bakarinda kura antu babera are twina thina tutire ana baba bera tutena ngugi babera utuko tutire ya turara na mpara na iburo na kinya baraba onge biba amatukite be kumatuka parliament na baro amwe na kurawa bira barete ibya kuria bi obonyore bire MP baba ri yakura basingilete ko impare bengite bariwa kibatio nambia sio ita sibitari kinyapa kaswa. Dennis Mugendi, Weru TV, Mushini wa Maua, County ya Meru.